Nyamira nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo ni Ingoro mokora buna Antivirus Papa Antivirus Ingoro motindu buna Antivirus Papa Antivirus Ingoro mochanja buna Antivirus Papa Antivirus Ebinta gokora yeto kwegena tokwegena amangana gokwana tokwegena tokwegena ebituka kabwate toweketa ebisanga gokora towetiema diga wetiema diga wetiema Natami. Ora moja beli gue kare kare saime. Hai. Wana ke tako kora. Chipiripiri china tukuru gari mwaka bichechi. Egetere yabe kariko. Ngora kiombora. Abese limbe geteni bobo no manyo kora na ki. Muswati mindongo genda gari kericho. Useni gongo burio bwa musie. Nonye. Nonye to burio bwa musie. Bueno. Toka. Toma. Kumbavu. Ai! Gusii cara ni botata cha godi. Ikateri ikatata chinyanyiki. Ai, jama chiro samba. Odero koli aje. Ani ntevinko biye. Konta. Wana ka yabe kete chumbi wana guse. Anyine ndagera nigero. Anyine jibese chimbuju. Anyine ko nyoma ni nyomete ingiboro yeso go nkora gerege. Tuteti konde no nyenge taka mae. Pero video ye ekale go kondora monei. Tikandi ya manjega. Nebati. Abara majesu. Wana tiganso gandi ni beli ya Joyce nyetenye. Kwani iko nini? Ugungu muliri ga boro boida. Nongo so kanini beli ya Joyce ngora iko. Uchabirita ngomera ga ni reti nyukuguro musiki. Ya, gece tongea ni mogeti. Mungu mawa jenje tinyo mogeti kento kendo kyo sinche. Nyamui bi jono lama nyamui bi aye. Tiga mangana yuko ngdo ntakaye. Kento ki. Ko ba tandi ke bi boko tiga mangana yunu. Kento ki. Wewe.
Njatinyi mungati kende kyonsiga. Je ya mokungoinereria. Chingo ko chana chiko kurige. Abe. Ha? Nasi ko murango ne chabi. Antivirus. Antivirus. Komo anji. Ha. Chingo ko chana chiko kurige muna. Eketeri naka eketeri ko baba ngikali gisisi. Ah. Nasi ko murango ne chabi. Yoseke. Kwa bekeri yona. Saka bana ujisu. Abanya sayone. Eketeri nabe eketeri ko. Moyo ko sori okora. Ba minto na koneiru. Omuibi ocha. Yani bakanti karetega kombe me. Akibona makumi amanene. Eketeri nabe eketeri ko. Abantu bekanisa ngocha barenge bali. Ngoli litatano. Hakina akule. Umuntu ganywere chagi. Kaki ngoyo osonkorera naiga. Yani umuntu akunywere chagi ero ngoli. Yani eketeri osuguri engima yegeta. Antigere bakega kombe ime. Ha, this is very bad. Oyo antivirus. Utali antivirus. Kitu alikwenda kanisa Antivirus kairana. Usije ketedi yeke. Arengereti bono. Kangonda pima na ngike. Yani yes, akibaba boli bakesukari yana kiro mbiri etaire. Hora akitari ngambo. Ono musacha nanywa meto. Yani ono musacha koseneri kuno ngori yomonto. Ngiko so montara ankorane. Ngiko sengo sikotebia bantu beka ababeka kanisa bagocha. Ene kina tetena wero kamu inchu mwane sengo najire kanisa mubeke pambio mwane na bara seiri ndaga na tere kama negeteri ekegima esugurinya chikora kora ibere nerongori tatano yani umuntu amanye ko nerongori nechaji untigere erongori nonyane bantu baberemba yani nonde wesa na monto yani akombie egeteri kiane like this hatale macharibu Ingiko so muntu yagonta merega ndero Jumapili kanisa na arure na sabeiru ingiko se senta dio gonta merega otete ngende chera otete ngito muntu kwa kwanza yali kile moro ya beire bobe ona antivirus aya mwandele antivirus yande. Engineer. Yes. I think abaskari abamba gocha gotokonya. The first thing muskari onachete oyondikirete kwaye tukori kiopi. Nasikia agete transfer. Na babande barenjira bari kondigereri they cannot help us. Actually they can't. Now what we do? Kolega. Watu wote namba ya umungwano hii. Namba yako hapa ndani. Wana wachora hiyo. Umwakire. Umekera msikika. Lakini takomanya ninje. No, what just out. What just out kwa sababu nda sigete ni waje tomerane. Namba hii ndio kwa sawa. Yeah. Tumwagire je sauti. Yes, je sauti matinda sigete njitomerane. Pepe. Njengo gas. Umungane ne gasi komwa. So like imungane na king.
Njino mo santu asomete nere. Akafa goja sole. Korega asinere kwa kora sigete. Ya reka nyingi ya sandete. Same person. Solo sige gasi. Chinchibo. Ala dire. Lakini tikamate biga. Matai aman njino mo ngwantu asomete nere. Right now I'm a pilot. Matai na achire ira ni kenyoro. So that inte geto como nyara na mo spoil tora. Ya bono. Ento ko veke box. Hiyo ni sawa. Mbiere. Mwake ngira di speaker. Let me do that. Wacha nje sauti kabisa. Kabisa. Yes. Tunataka mpa. Nere kurang diri. Kuat apa deh boy? Hello. Enak. Hello. 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 Ayo murai. Hello. Na kio murai. Yange na kio yo kwana. Ogukwana no musani ogumwasomete nero chinga kito kurumaega sana. No nyoro totore primary mate. Eskuru. Ugeratige tengo korari kirasi to. Ego isa to pasomete osa. Isa to tora monae to ke inyora banto. Kubi tabono gukwana gose. Yego no gose nero yugo kwana. No monto mungani kare kwa manyire sauti ya nereri. Pito rata kaki. Aya bono naki. Kuratiga pito tena gotei. Pita bono mumuru mino na ibona na kitaka kwa. Na ande na bongo wetu tochi tuna matanga. Kaki pole sana na kaganda. Baidambu ya ande. Yoro mata me tomo mwatiri kura somo mugande kini go. Ata gajiro ngorre go shwa yubulego. Bono me tu irani reke nyoro. Bono. Nsemo kio kutoka bede na ataka tumira na igana go chafua kidogo. Usalina binto. Ngo spoiling tu atake binto. Bona ikamna kwana iga? Nigonde ga nya iga ikusonso mantiga. Kesonso. Bona agune chitaeka tike tumira ne. Ikaona ainga yoro tato sai kwana na to kubore ga bwana ga. Yo tengo senega. Tikitigo go chanera usenegali. Ya tingo nga yo bono mono no nga imore ino nega. Otore ende standi mwensemo. Standi mwensemo? Iye bono. Ana bundo na rongo atrasa lakini ingo choko romo to beke tego kimba yiri. Yukne ronge tere nege ngama karabiye go shire tinge nge beke na nabiyego. Umanyo ninjo bwana toto bwana to ko bona igo bwana ga. Sa unchu munyoka kida kali. Ana ndingi chare ndi nyora twe bange choro. Ya beke dai. Inchino chibe sanchiro roro. Chibe sanero roro nayo ragero nyitige. Bona achira bona iga ngwacho kanyoma bonae. Bona ya ntira nyoma bona boto kugambira ni ngane yu. Yanje ko yuri mukungu mukana nanyi muswatu mwabona uraya. Ko yiri naye tato besimu yare bwa yako bora igo. Sawa anjua ego chatogamba mangana Jones. Okay, jabo nongira na bona iga chobona iga. Sawa. Ai, mutongo chale. Sawa. What are we gonna do? Takara iga. Alikuibia karibu? Yes. Nchina bwate some question. Ayo uri ungiberte toolbox yangu ni laptop ni chipesa. Tikatomboa. Acha. Sasa. Huyu siku za mwisho ni 40. Usitoko mwe. Inatoko mbwata iga. No. Iko ni chiranga. Ina na linda. Oromo korabuna Antivirus. Papa Antivirus. Oromo tindubuna Antivirus. Papa Antivirus.
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School neroli chibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi eryokobeka oborendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Spexels Opticians abubale si clinic kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso na konie birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe gochakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Beba mi toye sotoko. Wakire. Na kibono. Aye.
Mandule antivirus. Pochi erena ki karaki. Enda buga. Yabwate chibesa kakina kule. Yabwate chibesa 14. Dokaro wateba. Kokiegete abana sete tikakiri kwaba. Abantu bekanisa ngo chabarenge. Bali. Aje gete bobe pia. Nero ngoli. Kaki imagine. Kuri kaki musacha kiyoyo kaki. Musacha kiyoyo. Mugwati boni ngakunyera na. Kaki uchumie kongete kaki imagine. Negeteri chiwaragora ibere. Nabegeteriko. Ero ngoli tatano. Kaki oliro koli. Kaki ye montambu atwa nankonya ntara koro monto. Omontambu ntara koro monto antivirus anyeresa ngikibitikiana ira. Antivirus nyeresa ngikibitikiana. Antivirus. Hakina sana kiposema ko test limani yani lero Jumapili. Lero Jumapili lero kuitanda mondo. Bakangenda polisi lero. Hakingieke. Haki uno masaja ko seneri ko ngori mondo. Ono motijo ko sono motino. Ngieke bono. Mondo kiyoyo. Otani musacha yaya. Omepi. Lero jonga uchumie kongete. Muswaki amwato muyo. Bona mneka jere to reti sina gira chirika. Mungkin aku lihat rujuk korporat. Rujuk begitu kopi mbak dia. Tak boleh. Ano cara kan? Erong tak kau sampai Erongnya dia begitu. Uncu. Uncu aja. Sao, kita nomor mereka. Okay, arunyon te binu ale ka. Kaya anda kuja. Makirangu. Aron, obe, teraso. Lakini mwisho tu asome tena. Hani taka yule krasi metu dia sasa asome boli. Ayo na anda ono kuja. Wah. Wah. Mesti ambro gimana? Chamande bali ngabaya. Babwate chibesa n'ekigari. Njenga tebalera akti anganje. Umwana oyo bande. Ngwanje kakali usengotezana. Ngiusikia ndete tema imichanda yini. Pressure nkumbwatere. Bakitanye eti busoko. Nakingo chakateria abantu. Tana ki ndagira nabe giteriko. Musacho onule. Aibukie gose haki musacho yako. Kigese ndamukore. Nyumba kiyan koreane so mebuku sabe saya ngkonye singa jero Jumapili ndoche they yani ba konkore temptation, they are playing with my heart, playing with my head. Ni Antivirus lakini pia na mete jene bali nyasa tigankonye singa njwe kanisa nkuru ni muamini ati nyasa ni ngwegene te kuna yankoro yanike ekende pressure ngondirere kaya nzome buku at least mabere tochemka atirimuke singe chamano ndo chingo kumbe wa
Ama komba. Excuse, hello. I don't understand what you say. You don't? I'm not understanding what you say. Yes. I was saying, do you know Bochabedi? Bochabedi Antivirus? Yes. Can you take me there? I take you? Can you take me there? Do you have feeding slots? How much? You know, you can just help me. If any 20 bob, if any are not. 20 bob? Yes, if any are not. Take me there, I'll just pay you. No? Let's go this way. Okay. This. Can I assist? Okay. Yes. I can lead the way. No, you go, just go. What are you going there? I'm going to sister. Bochabedi sister, you? Yeah, she's my sister. Good. Okay. So you know him? Who? Bochabedi. Yeah, I know her. Even me is my friend. I normally talk and mingle. Ekimani kyo kona kondangere libono naye. Ana mogeni nako rete hii. Magani kyoyo. Oyo. Sis, mo. Looking. Ulijuaje huku? Unalukuleta? Yeah. Nka gebite boja. Mai kwa manyora? Na manyora para tening. Aturiete. Thank you. Wait. Karat gango. Anga yakurusi. Ngai kwa marusi. Ngampara. Echini ngakona deremi. A minute more. Okay, thank you. Aye man. Mimi ambole mambio chere 50. Ngani pesa? Mambio chere 50. Kurmata 600 kurmata abu. Kurmata kwani namo ko? Kwama chese okomoda chibesa kurunsa. Nsa para. Erami. Utanga nayo konga. Ha? Kwani mlikubaliana aje? 600. 600. Nyasa kachozi. Nayo. Kwanza ngwatikete skuru. Ndeta kwa basa mugambi ogende skuru. Man. Kwa basa kama talibo okochira mama 50 bob. Kwa yule. We. Man, nga 600. Man, etikana no, uni mtoto mchinga mpumbavu ushura. Sisa. No. Guy, unakula. Tunaka smart TV. Dada karibu. Kukonda ni venye nilioleka kwa mashida dadangu. Niko kwa mashida. Sasa tunaona nyumba yangu venye inakaa. Angalia jikoni yangu venye inakaa. Maisha ngumu huku, Lakini usijali. Mama hajui, baba hajui, wanajua wote niko sawa. Karibu kwa nyumba. Usijali nyumba yangu si ile ya kutoa viatu. Ingia tu kwa nyumba, ingia tu na matope nitafagia. Sikome ndochiritia nyesa. Karibu nikupatie nini? Dinaba kora ile bwana tikuratika. Ninafanyia nini bwana tika? Tika malala yukira kora ile. Chima sike chinga bwana. Ngwa ndio kwa na mara ya tira kiri. Katia. Katia ete kwa nenda bomna baka. Kabe simtia kwa na wakubwa ya. Hai sina karate. Ngati tachibesa. Chibesa chinjira mwana mito ya tachibesa kwa bwana. Ya tachibesa. Tachibesa. Ata pesa bwana. Pesa kwa noje nyomba kwa pesa ngaji. Kura kwa sababu kwa rabane. Sibasho pichiro. Pichiro bakinya soya mamu jida yake. Hey dadangu. Emo. Hali ya maisha iko tu poa. Si unaona tu venye kuko huku ndo kwangu. Lakini unajua kitu fulani ni wazazi hawajui ninavyoishi, hawajui huku. Wanajua tu na alafu TV. Kuna TV hapa. How do you access the internet? Internet. Sisi mtu tunanunua data bundles. Okay.
hapa sina. Acha kuangalia vibaya hivyo. Hapa unaishi. Na maisha inasonga kila siku. Uwezi ambia dad baba. Dad, sitanitoa hapa. Acha nikwambie, unakuwa kwa maisha. Ukiamua kuolewa na mtu fulani, wewe usiangalie ako na nini, anaishi vipi, ako na pesa ngapi, ako na magari ngapi, ako na nyumba inakaaje. Kama umpenda mtu mpende tu. Mimi sasa venye nilipenda huyu, hakuna mtu anajua. Alafu unajua madada anajua like naishi vizuri. Ajui kama niko kwa mashida. Hata nikueleze mume wangu, niko na mashida. Acha tu nifungue roho nikwambie kwa sababu ni dadangu. Mwanamume mimi alimdanganya ako na gari, ako na nyumba poa, ako na shamba sijui amepanda chai, ako na ngano. Mimi nikamwa kuoleka kuja, kumbe ni huku. Kichwa chichoro mwana mimi ndaachibesa bwana. Ndaachibesa. Antivirus, Antivirus, Ingoro Motindubuna, Antivirus, Antivirus.